may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Ne, agre-ring man nun ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso, Mare. Apay, asino nga minda di aya? Secret. Anya? Ay, kita amang ano inton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day? Amuna no anya nga oras nga adda ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Amang ano isupay kit di ti pakaikatanta. Agkalma kalaang ka di, Mare. Saan ta may sagmak, takanayon mo't nga agan anadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pailaeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa ay, Craig. Nagyamanak na lang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nanang, imaw awag ka din ni Fatima kada kayo. Kung ustamot nga ta ni Jebro. Ay, saan nga ron anak ka? Hindi na pa i-reply ang dagiti text ko kuan na. Ura siyak nga rod na lang. Medyo madanahagan akmateng. Ang mga nangkunak no dadakasan na pasama kin kuha na ijay. Eh, sabay lang kumaataawa na nakaw. Ay, adamo din ni Juday tamang kita kin kuha na ijay. Ayun, at da ni Mari Judy. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka na ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man, tasarud-sudun na ni baka na no, kumusta mo tan ni Fatima ijay. Awan pa'y sa mo in pau-pau-i na akwarta para kadagiti ubay. Awan nga ro nanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagiti anak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagto, no anya ti ibaga ni Saryukan kawan. Nakasta? Saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga ro, pare? Oray text, awan mo't lang. Isukit din di may isa pagparparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, ang mga noon pa yung pawpawit na akwarta. Ang damat kiti kwarta kagas-gastusin mi kadagiti ubeng, pare. Madanagan aklang. Tadyak mo tin makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo tin ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idi Lunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat salud-sudam no kumusta mo tin ni bakit ko ijay, pare. Sige. Sigurado mo umawag tuman ng dayjay no day off na. Itiksnak no kasano pare. Tapno amumi mat. Oray ni nanang amin kat di na kuntakan. Un pare, di ka matanagan. Tapa kumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to kuntakan na ka. Ay na, agyaman ang lawan pare. Urayag na ito ha. Sapay lang ko ma. Tagpariglamat tan ni bakit ko. Day of ta enton bigat. Anya ti plano, Mare. Mapantamanan iti sigod a papapananta. Pasensya ka na, Mare. Ay nawaw, apay magpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Ada nga min sa bali alakad ko inton bigat, Mare. Ay, kastaya, Mare. Apay, sa dino ti papanam. Basta adda, Mare. Kita amang ano adda mo ti ka-date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kaasimot jay tao, Mare. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo di makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray jay? Nobyo ng samot. Ay. Madi tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man.
nakita na. Sigurado nga umasdig dayjay. Anyat yar aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, sino dyan ka holding hands mo? Foreigner mo't dayjay, mare. Gayam ko lang dayjay, Mari. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay, kwa, Mari. No anyaman tinakitam, aguli magkalatan. Tano saan? Talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom dayjay anya. Ditakan. Agur-urayan tigayam ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, lakay. Nasaya at Mike, tay mawag kan bakal. Ala, pasensya kan ano nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang lakay. Okay lang bakal, mawatan ka. Okot, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at Mike, at dati di pagkadalan da. Adda pa'y allowance da? At dapay, already ka pala mangipaw ay ungayam. Kaduam ka din ni Mari Fatima dita. Wan? Saan pa'y anagaw-awid? Madanagan nga minan ni Pari Grikin kwa na bakal. Ha? Apay ka no? Tati na kanumot nga min awagan nila kay na. Ay, kwa, lakay. Nasaya at latamat, di kasasaad ni Mari Fatima ditoy. Abay-am. Ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakadaak mo't laang, taginanaak mo't. Unay kan, Mari Fatima? Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo Apay ni Greg. Ay, saan ka kanumeten nagparparik na kadakwada, Mare? Apay, dayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, Mare. Ala, siyak pa'y tawan mo na, Mare. Kano ata nakita kijimol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman tinakitam, aguli magkalaang. Nay, kita Mare. Amangan no inton madamdama kat awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidok. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta kay Pari Saryo? At dadamag mo kini bakit ko? No kumusta mo't nga tan ije balasiw tao? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay kunan ni bakit ko parang. Apay nga rot asaan nga umuawag. Day tati dya akong sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon, kunanam nga min adagaws. Hindi ka matanagan parang. Ibaganan to kanu kan Fatima ta umawag kan ka. Ay na, agyaman aklaw na pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo Wan nga ron pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti umbing, sang kadamag dati inada. Di ba lang, makatawon laangan kat malpasan di kontrata ta pare. Agawid ang taong. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak ay Greg. Nanang, masapula may confine ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor, kan amangan ho dapat at duma problema. Iso amasapol ama ure ti resulta ti x-ray na. Ay, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag ko mamo no umawag ni Fatima. Aon sa amatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isungbat ko ken ka. Taura siya. Di nakmatlaang kuntakan ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kaswam ti dua aputot mo, ijay balayaw. Amangan no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo, talaga adyak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumagat ibaga na kini Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ano nga ron pare. Masapol na ti antibiotics. Day taki deng. Asino tinagbantay nga iji ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglangan at naanos ni nanang. Nanyamit ti mapaspasamang idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahin na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibagam latakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno ammo na ti mapaspasamak kadagiti anak na nga inbati na dito Pilipinas. Anyat ibagam aya.
Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka? Ay nawaw, talaga ka di ngawan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim iti Pilipinas, mare. Day talaang ti ibagam kanyak. Ada ka no iti ospital ti anak mo, mare. Ada ka no pneumonia na. At damot ni Greg itchay. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Manmanumot ti inaakas ta. Sana ga po ata ada nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya kumamat lang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititiks no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awan mait anak ko. Nakaruwar tayo manipod pagagasan. Awan lakta. Muray siya. Madanagan akmulaang. Amangan ki di nun naulaw mo tingag paiso day jay Fatima. Awan samot din namlamang nga umawag pa dahil dyan nanang. Kasaritam tuman ni Judith ako mare na. Amangan nun ni Judith ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababainak pa yung harukin ni Paris Areo. Ay maawatan na may siguro ti ada sitwasyon mo ita anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Di tayo kayo palang balay ha. Takadwa dagi tubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Itiayan da Paris Areo. Damag ko kat nagawid ni Mari Judith. Nalpas ka numot ti kontrata da. Ay nawaw, si Mang Putin ni Judith kuram. Wen, nagawid ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y nagawid. Saan ka day ang naggidandaan nagabrod iday? Wen, nanang. O di, naggidanda ko mamait ang nalpas ti kontrata na. Day tatigad ko sa ludsudan kin Judith nanang. May mayat nga no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa ludsud ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Tinamot kay ti agawid paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak manunalpas ti kontrata yo. Uwan, ngam jak amo iti dayjay ako marek. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Anyat kahit masawan Mare. Ay na inulaw ti foreigner ijay abroad. Anya? Ada ka day-date na numaminsan. Ang no damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damat. Anya? Apay nga italang imbaga Mare. Wen ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng ang saan mo't napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi siya babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli kong tanak yun na lang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam at di na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin bro. Anya? Dahil tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid na lang. Ay no kasta. In-renew naman ang ti kontrata na. Dahil tati dyan ka muna lang. Ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalagkan panagayat ko para rin ko na. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ura awan ti tulong na. Ay, naglokon day jay babae. Ipagarup nan samot ang nasaya at tikasta nga aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang pare, agtuko ka. Pare, saan ka mo siguro abising? Saan mo't kiti pare? Apay ka di? Kaya't ka na akong stang. Kaya't ko ti makiistoryakin ka. Amok kamay na nadagsan ti pagdaldalaan nam ita. Ay na, nasaya atak lang pare. Awan rumba nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulam ti tulaw? Ano ka sarsarita? Mapanggalang iti balay. Ano saan? Iteks na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman ang launay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na.
Greg, Anya pa lang tar aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di awagan itinakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwinaswas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalukwam iya abroad. Katkas na kunak itaayon. Nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dahi balay. Ang, At dahi balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pa napalabas atawan ngayon sublik ijay. Iso mapangkal ijay. Nay, nagawid ka mo't gayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak? Apay akas dermatan? Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg, iso akas jeti pa nagsasauna kanyak. Ay, Fatima, di ka man agpagpabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka itibiyag ko. Amom, si kamat laang tinang perdi, iti panagtalog ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo, ijay abroad, ah? Awanan ka itibain? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom Fatima, naasyanak iti asawam. Jakon kaya ti agilimed, iso nga inaramid ko ti amok a husto. Ket no dayta ti pangguraam kanyak, saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbangak iti daydi abalay nanang. Dayta ti gadnabab. Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaeng ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala foreigner pa maor. Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken kaanak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuam. Ay, nawaw! Ipamaisam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umadani manen ti Pasko, mare. Wen nga rod mare. Parikot manen tawan mo ti dakkel a budget. Naku nampay, mare. Nangina nga tati magatgatang itaapanawon. Ngumingi na ti magatang mare. Ngam saan mo't nga rod amanayunan ti tangdan tayo. Iso nga ado dagiti kalugaran tayo nga agab abroad takas tangamin, mare. Wen nga rod mare. No da tayo apobre, ket talaga nabuntog ti asenso no kastilaeng. No pa'y kasta, maikarigatan latta nga ibudgetan ti Pasko ken baro atawon mare. Anya ti plano yu inton Pasko aya, mare. Agluto kayaw. Uwain, ang basit laeng manen amare. Masapol nga agtipid latta. Da kayong hay. Awan pa'y nga rod, mare. Pagsaritaan mi payla ang kinilakay ko.
Masapul ang maibadgetan man ng Tinochi Buena, Mare. Ay, bingayan na kaminto. Ano ko, Amaray? Ay, wala, Mare. Kas itisigod nga aramidin ta. Ibingayan na kaming tumet no anya ti iluto yo. Taalanganan ang makompleto may. Ang mga nutalo no upat a klase ti makanlaang ti kabailan may. Nanang, adaak. Ay, anya ti gagaram nunoy anak ko. Makikapiak lang. Ay, wala. Agtimpla ka laang dita. Ada mo tinapudot, ada nom dita termos. Ada ti gatas dita lamisa, ano kaya mo? Ay, wanggayam. Anya ti plano yaw intun Paskwa, anak ko. Jak amo, nanang. Ay, nawaw. Apay adi mo amaw. No may papaniti day tabanag, kit nilos nga sawak ti agdesisyon. Ay, kabagaan da kaminto kan ni tatang yu No, kaya yu di agluto tayaw, ije balayaw. Depende nanang. May mayat no ti ayan yu latan ti paglutuan tayaw, kas iti sigaw, tapno kumpleto tayaw. Boring mo, no, dua kami lang kin ni tatang yung nga Christmas dito'y balay. Budget para Tinochi Buena tayo, bakit? Anyat ko nam nonoy. Awatem ti kwarta Budget para Tinochi Buena tayo. Upat tayo lang. Siyak, sika, dananang kentatang. 500 laan? Ada ka ti parikot. Ay nawaw. Panagkunam kadi kat umanay tali magasot. Isumot ti kunada. Umanay ka no ti 500 a budget para Tinochi Buena. Good for a family of 4 kano may. Ay, pangaasim nonoy. Saan asyak ti pagpungpung tutam? Agbuya ka nga Wano saan agbasa kay ti Facebook. Agtal na ka man. Iti kinangina ti magatgatang ita, kurang ta 500. Amok kayat mula ang adakupitan. Iso akasta ti bagbagam. Ay nawaw, siyak pa iti pagpanunutam iti dakas ita. Kupitan mo't asasawaw. Nakagatang ka kadi iti iluto yu intun Paskwa, Mariluz? Ay, saan pa'y ngarod, Mare? Ay, kaano nga rod nga purchase ka, Mare? Day tangarod ti parikot ko, Mare. 500 laang matintad nila kay ko. Umanay kanuday chay. Anya? J 500 pesos good for family of 4 akong kunada? Wen, Mare. Nabuya na day chay iso nga ipilit na mat. Ay, nawaw! Pat-pat sin namot ngamin! Iti kinangi na ti presyo ti magatgatang ita. Ay, uray 2 at tao laang timangan. Kan uray di kababaan nga ingredients ti gatangem. Kurang ta 500, Mare. Ay nana ko nampay, Mare. Pagpanunutan dakpay ki, di ako pitek kano. Ala, di nansa mo amo ti presyo, Mare. Ay, talaga adi na amot. Tauray na minsan, saan pa'y anak itsinda day jay. Di na kaya ti maibaon, iso akasta. Di na amo ti presyo. Day tala ang agreklamo ti paglaingan na. Agkape kayo pa'y nanang. Ihagyaman ak unay anak ko. Imayak, ta saludsudak no anya ti plano yaw intun Paskwa, nakaw. Anya nga tati iluto tayaw. Day tati dimi nagkinaawatan iti anak yun, nanang. Ay nawaw, apay mo anak kaw. Kasano mo nga men? Ipilit na nga umanay ti 500 a budget para iti Noche Buena. Anya? Ay kano nangi na ti magatgatang ita? Iso kano tinabuya na, nanang. Good for family of 4 kung kunanakit di kanyakon. Idi nakaungutak, ibaga naman ang akayat ko laang adakupit ko. Nalabos mo tanti kasta kapanunutan na nakaw. Ay pagpanunutan nakpayan iti dakas, nanang. Sige, nayunan milat tanta 500. Di balik datayo mo laang timangan anak ko. Adamag kit di basit nga urnong ko, nanang. Mabalin anayunak. Ngam di kagurak launay, kadya ipilit ti anak yung nga umanay ti 500. Anya? Ay, mangtid kami latakan ni tatang yaw, tayo supay. Agkuyog tanto agumatang, tapno adda kadwam anak ko. Talaga asaan nga agpampanunot niya putok mau. Ay nawaw,
Anya ba ng tinaramid na dyan, Nonoy? Ipilit na ka na nga umdas ti 500 pesos a budget para iti Noche Buena. Patpatyan naman tinaboy-buya na. Dayta nga rod ka, lakay. Good for family of four kano. Oray duwada lang nga mga kinukurang dayta 500 pesos apang Noche Buena da. Ayaw na. Talaga kurang ti 500. Anya nga iti plano may tabakat. Nayunan ta ti budget da. Iti kasta ka ada maigatang iti pagsasangwan tayaw lakay. Manuti na yun ta. No mano ti kabailan ta di isun sa maki na reklamo ti manugang ta. Manutintin yung kwarta kin los, nanang. Apay ko ma. Apay anang tid kayo pailaan kin kwa na. Katadamot intid ko iti napalabas alawas. Mano lang mo di inted mo. 500 day jay nanang. Ti ko na dagiti maseknan. Kat umanay ka no ti 500 pesos ano ti buena budget for a family of 4. Gusto lang matintid ko kin kwa na nanang. Awanin kupiton na tintid yaw. Ay pakpakawan. Patpatsumo day ta nga ibagbagada. Anya lang mga iti umanayan ti 500. Sige man. Diskarte lang ti kasapulan nanang. Diskarte. No junk food, kan pansit kanton siguro, ti pagsasangwan tayo mabalin Ay nananang, mabalin ka no nga road. No ibirok tayo ka no, kat umanay ta 500. Malaman nga rod, si kaman ti mangibirok no talaga kamay. At tuyan ti listaan dagiti magatang. Saan kun akinumpleto ti ingredients tapno tipid. Kita man. Si kamatan ti makaamo amang ibirok. Ti kunam kanyak kat umanay ti 500 pesos. Alaman, sika ti ibaon ko agumatang. Iso nga rod ti kunada bakit ay nawaw. Isu nga rod met nga ipadas mo ti mapan tapno ammom ti presyo ita. Saan ngamin asika ti gumatgatang iti abastuta iso akasta. Di mo ammot lawlawatem. Di kagsaw iti kasta ta saan pa analpas. Mudoy ta sa ako bag, ta sa akong ti makamo. Umanay ta 500 kunaktumot. Panaknakam nga rod Kaano nga purchase kayo, Mare? Nilakay ko ti nag-purchase, Mare. Anya? Para makita ano umanay ti 500 pesos, Mare. Ipilit namot ngamin ti amuna. Di na pa'y mapankitaan ti presyo sakbay nga agsao. Ay naimbag man ta kayat na, Mare. Alisto ki di na amot presyo, Mare. Ngamtangay na laing nga agsao, rumbeng laang atakderan na ti ibagpagana. No bilang ag-purchase kayo manan ay bagaan na. Ta makigiddanak man, Mare. Wala, Mare. Datay unto kadananang. Urayak laang no anya ti kabailan nila kay ko agatangan. Una, Mare. Ay na, mayat day ta. Tapno muna ti presyo. Kung saan da ka apagpanunutan iti dakes, Mare. Ay na, makapabanog tatang. Sa dino tinagapamaya. Iya sentro. Gumata ko may tipang Noche Buena gamay. Saan mo't ngay manay ti kwarta? Ano ya? Ti ko na nagiti masiknan. Kat umanay ka no ti 500 ngam saan bagayam. Inaramin ko amin na klase ti diskarte. Tapno makatipidak. Ngam kurang mo ti 500. Na ito lang mo ti ginatang ko. Kaslasan po yan nagudwa talistaan ni bakit mo. Talaga saan datang? Kurang mo gayam ti 500. Apay ba't nga minapatpatsin ti bagbagada? Day tanga ro tatang. Nangiinamot gayam ti magatgatang ita panawin. Man-mano ngamin nga grocery akay. Entun sumarunaw. Kita ang pati presyo sa pangagsaw ka. Sa nagaputakas to. Kasday ko na da kipatpatsimbutan. Pagpanunutan pa di tinakas ni bakit mau. Anyat ko na, lakay. Imay ni Nonoy dito'y balay itay. Juan bakit? Naggabu ka no sentro. Ay nawaw. Anyat inaramid na sentro. Imbaw ni bakit na gumatang iti pang Noche Buena tayo. Di nakagatang dagayam ay. Ay saan mo ta nag-text ti manugang takanyak? Kurang, tiginatang tiyanak ta. Anya? Ang mga nutinisting lang ni bakit na.
Ay, di ka mawatan lakay. Nagpasentro ni Nunoy. Ngamusan kay manay ti 500 pesos sa kwartana. San pa napuno di sa ako bag na adakkel. Da- Inugasta, talagang imbaon ni Bakuna. Nasaya mo nga ron ano kasta. Tapno amo na mo ati presyo. Tapno amo na tilawlawatan na inton sumarunaw lakay. Anyat na pasamak, Nonoy. Apay ngay, saan mo't anap no ti sakubag mo? Day talaang ti ginatang mo? Dahil talagang mo timan na yan ti 500. Saan mo pa'y mo't akinumpleto? Ado ti listak ngam di mo pa'y nakagudwa. Talaga saan ata kurang kat nga ti kwarta. Imbirok mo kumamot na. Impadas ko. Yung talaga nga rin kurang. Namuk lang. Nangitugutak ko may ti extra kwarta. Ita, mamatikan? Amumon ti presyo? Wana. Ingkabisadom ko mati presyo ata ang mga nuinton madamdama kat ibagam manen nga dakup kupitek. Narigat ti mapapabasol kunak tumot. Kutsurin Kamalik dahil dyan. Mare, kumusta ngay? Simbang putin nila kay mo. Si Mang Peten Maray. Ada ginatang na nga iluto yaw. Kurang ti ginatang na Maray. Saan pa'y nakagudwa ti sakubag? Kurang ti 500 pesos kuna na adagos idi si Mang Pet. Ay, husto tapno nakita na ti bagbag ang mare. Narigat nga min ti agsasa, no di daam mo ti husto a presyo kat. Nakunampay Maray. Kunak no agungot itay tabagbagaak. Ngam nagpakumbabamot. Kapilitan amare, tanaamuan akam mali ti lablaban. Umanay ti 500 no puro a junk food, noodles, kandilata ti pang Noche Buena. Una mare, jay kumamo disente a Noche Buena mare. Maminsan laang mo't iti makatawan. Iso amay mayat no tay disente kuma. Amok matkit di, Mare. Jakman ngamin amo kadagiti masak na no daduma. Saan mutten a realistic ama ko na dagiti ibagbagada. Ay, naku nampay mare. Di dan sa mo amo ti presyo, iso akasta. Nakasagana kay ka din, nanang. Nay, da ka mo gaya mo Los. Nasapak nga imay, tadagasan tayo pa'y ni Mari Ophelia, nanang. Ay, saan da pa yan nakagatang iti pang Noche Buena daya? Saan pa'y, nanang? Ay, sige, urayan nak nga rudbe ay tagpulo sa kaon. Kunak tumad lang sa gana kay tay, bakit? Ay, jak mo amaw amasapat manugang ta. Mala, awanan ti ano asaw. Agpulos ka kayo dahil no makapagrubot kayo. Alawain! Ay, los na kong agtugaw kapaylaang, wain. Ay, agtimpla kapaylaang iti kapim dita. Taag kapi kakabayatan ti pananguray mo kaniyak. Kumusta? Nakapurchis kayo matlangan, bakit? Ented mo kumaamin na resibo iti manugang ta. Kuwan, ada amin kan kuwan na. Isaw tinangidulin, ta ipakita na kanaw iti anak ta. Gusto tapno sana panunutan ni Nonoy nga dakup-kupitan na. Ay kuwan day tala 500 pesos sa pang Noche Buena, ti pagapapaan da. Tanak mong tumad nga med, nalaka mamati. Bareng sa anon ita lakay. Ada mo tin resibo, kana muna mo siguro ti presyo. Ta pinadas na mo tinag-grocery. Bakit? Si Mang Pet ka magaya man. Ninanangay. Nagawi doon, itay pa'y. Kumusta? Kompleto ti ginatang yaw? Una, at to'y ti resibo. Ay nawaw, kita atap no di mo panunutan nga ada kinupit ko. Ada amin ditan. Saan na masapol, bakit? Awatom kit din ta idulin mo. Ang mga nuinton madamdama kat tila man ibagbagam ditan. Ibagam tumanan akup-kupitan ka uray saan mo't. Pasensya nga minan na, bakit? Bigdot ko dahil jay. Nasakit nga tati mapabasol tapno ang mumlaan. Ay no, awan pa'y dananang kantatang, bakit? Awan pa'y nga rudlakay.
Aon text daken ka? Imawag ni nanang itay. Inton malam kano ang makaumayda. Ah, okay nga rod. Parche munta manok tapno mailuton. Wan bakit? Agi na nakaklabit. Ayon gayam. Mapan mo alaan tinating nga order ko kin Nana Silvia. At daditan, iniyag ni Nana Silvia itay. Tatang, ano nyaman nga tanti pagsarsaritaan na gitidwa? Amang ano si kamanin na. Ay nawa, siyak lagi di nakalayon ti pagsarsaritaan na. Una, ipilit mo magkano nga umanay ti 500. Nagkamali ang aro tatang. Nagkidaw ka kada ti pamakawan kan bakat mo. Nalpasan tatang. Naipagmanta na pakawan na ka. Kapilitan at tatang. Saan anaragsak ti Paskwa kan baro atawan no di na kumapakawan. Ay, ito sumarunong nga may sika. No. Di mo nga min patsinadagos. Nadal ti manggag mo. Saan nagaputa yung bagata ti kasjay kat patsimot ti nadagos. Kaasila ang di bakit mo pagsasawam. Saan na maulit na dyan, tatang? Inton sumaruno, amwag pa iti presyo, sakbay nga agsaoak. Ay, nawaw! Saan nga amin ang makitkita kan mangmangag tayo kat pudno? Isu asakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y no husto matlaang tinangag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat masapul mo, Mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawa! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, Maray. Naa, aginggat ka anaw nga agur-urayak, Maray. Ayan nga ngarod nga iti maaramida, kat awampay mo ngarod kwartak. Unay kan, Maray. Binarat mo lang arudan tilakaw. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agur-uray tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti sao. Na, grabe ka, mate. Kaslasaan tanga gayam iti kastangar aramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, Maray. Nay, di ka madanagan. Tabayadak to day tanga utang ka. At da pagbayad ka, agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon an. Ay, pangaasim ha. Di mo dadaulan ti ardaw ko, Maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti adautang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa nana. Hang, wala, tasaan mo nga min ang makaawawat day jay ababae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya.
Bayadam ka no ti utang mo kini Manang. Nanang, hindi pa may saldo at drama tilingdinggan niyo. Wen ata isumutiliw-liw Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyo. Ay nawaw, sakto laang may. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da, kaya't asawan day ta, napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana, tapno mangag mo lang dagiti kumarek, adi na ammo ti agbayad. Barat lang arudan, tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, Nanang. No anyat nangag mo, isuday jayan gardaw. Mapangkaki DJ Garden, no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak dito, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni Nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa maunay taradyonan. Napigsa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kide iti ayanda, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama dengdenggan na. Ha? Sikalatan ti mapanditayan da. Kumarim mo't saan ka di. Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti anda agapungay. Basta. Anda ka di ti yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagat, dulpaw. Awanan ti adu sa ludsaw. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Anda ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan At dun sa utang mo, adak amma. At tuyan ti sukagat-gatangan nyo, Nana Helen. Agyaman aklaunay, gininakaw. Mas daawak man, Nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga issue yun, Nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaiso, Nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na ka agbayad metan. Mano abulanan nga agururayak itibayad na. Naa, amo nga agdengdengagak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha. Tag-drama may papan iti utang betan ti kanayo na dengdenggan nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang na kinkananang. Mapan mo singirin iti balayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw. Ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidin na. Jaklat ta kuman inlako dagiti lako kengkwana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringin guana. Saan kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidin. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala sa anak apa atiw iti dayjay ako marek. Nya, Marik na kay apas pasagidanak. Babaen ka dagiti drama adengdenggen na. di drama may papan ka na kita utang. Isu mo akanayon ti dengdenggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko ana. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagidak. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak to paikat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny.
Ay kauwan Nanalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung nana. Ay, abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo Bareng mangagmulaang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis simple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan nana. Ay, wala, tasaan mo ngamin makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo nga minti makagapu nana. No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpiman an anagururay ti gayem mo nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, tagdakan Gina. Aday ta, mangrugin ti drama akay ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw. Apay ka day. Apay ama siya pulapig siyaam. Apay. Napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti dayjay a drama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Aday ka! Ha? Siya ti kalkalabanaw, Ay, gusto dayta, Nana Helen, Nana Lina. Ha? Saan ka kabutang? Daytoy mati para kang ka. Naikaw. Di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto dayta, Nana. Ay. Nakababain ka dagiti lumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo mat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabakakmet ka. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabayin ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko laang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tattao ang nakakita iti naramid yo. Amangan mo ibagada bakit kayong ngamawan mo't manak nakam yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot miita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingil. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, at masulbar ti parikot yun, agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, kita lang. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Ay, Asos, agdardaraman. wawang pibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang timbay tulong mo. Gusto pag naasip, taguli magkalata. Asos, dahi tatidyak kayat kin kakay. Ay, day tamot tijak kayat kin ka, dulpaw, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laeng. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas tati mapasamakin ka. Ay, kabaila, tibagay. Sus. Di kan makibiyang. Tamok mo lang. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiam. Amamukan dulpaw, amamuka unay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Una, tamangan mo aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen di tasango. Nagapada ngamin kat dito istor ko edi na minsan kat nagrigat da am anawa. Ano kasta? Tigayam kumari na tinakaapa na. Iso akas de tilangan ang nagawid edi na minsan. Ay nawan tata, nakabutbuteng no agapada. Kaslada aso kan pusa. Awan ti agpaabak kadakwada.
Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwod ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging ga akasta, nagkinabildan tata. Ay, sa pinarigat ya ganawon agpadaan na turay ti man anawan niya. Ay nana, kunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amo kon Lina, Anya ti amom si Kadulpo. bayadam ngamin ti utang mo iti kumarem. Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yon. nagpulong da dyan a Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sangot ti store na kat. Kasano ko makabayad ket awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Narigat agululbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak? Ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Kasi katayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wain amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wain, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipadasyo, nanang. Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito Tapno makapagbanding tayo bayada kunti utang ko, Mari Helen. Ay dawaw, agyaman naklaunay amaray. Adam ilaangan gastusak. Ay, siyak ti rumbang agyaman ken kamaray. Ay pasensya kan Italaang makabayad tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan dayta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray. Napakawan na kan maray. Wen maray. Kasi na napakawan nakmet. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta amaray. Di mabalinda man ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mo't nagturong ni Nana Lina ije balayaw manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mo't ngamin ni Nana Lina. Nagadaw arason na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagidan mo. Iso na sayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na. Umay agpasyar da beya inton Sabadaw. ay kat mayat nagadalan da adwa tinapasamak. Sa di naman te papanam. Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na dita balay da ita. Ay nawaw, kitaan nyo Ang mga no agapa kayo ijay. Kat agawid kan tumanin nga agdardarat ang iwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno at kinabil kami manayin. Sigurado mlaang. Na, awan da pa'y mo maray. Awan pa'y ngarod maray. Ni gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso ngarod anasapa ak nga imay maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw.
Igadaman nga ron taniyog, maray. Awanan da dumag nga igat mo, maray. Awanan, maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga rod, maray. Mapan ko alaon ti igad, may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamulaangan, sakbay asumang pati manugang mau. Alaman nga ron, maray. Agyaman aklaunay, Ay, nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa. No nailawan ka man a nagbiddut, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasa pakalaunay mailisa anak kao. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Naawat ka nga raw, di ti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay Ay, wala. Sasaya atin. Kasta talaga ti aramidok tatang. Anya ti trabaho mi jay nga. All around tang. Ay, nawaw. Di masabol nga adala mamen. Ay Ada ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga raw dain. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agananad ka, anak kao. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro kan ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana. Isurom dagiti rumbeg nga aramiden na. Amangan mat, no? Patsag akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamutket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay, nawaw. Bulaan nakmatan, madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa, madam. Agiaman ako na ikin ka Karen. No kasta ka na yun amangan no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta, madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adtoy ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay, nawaw. Anya kumapay ngay. Basaam Adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam. Tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam. Tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita mat. Ado kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag. Ay, makabanog nga ro tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan. Italaang mutkit di tatang. Saan nga min akayat ni Madam Karen nga agawidak. Aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Day tamo tirigat na no adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager tatang. No husto ti pan nakaawat ko. May iso ka no ti team leader me. Saan mas siguro nga stricto unay? Day tangarot ti parikot tatang. Umuna nga aldaw ko pay laang madlaw ko akasla istrikto day jay akaren.
Nakaungungot pa itang. Anya? Ang jak amo Ang mga nunaanos gayam. Italaang ngamin anak kadwak. Ay, wag. At darang iti tattao. Akasla na ungag. Ngam mamamaw. Nasimpa bagayam. Bareng saanin nga agungot intun bigatang. Sapay la kumaa. Ta kamali ti atap ko nga istrikto dayjay a Madam Karen. Naibuson ti Diyos, Lisa, agtimplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsaludsudak laeng, tadyak kayat ti agkamali, madam. Amangan no, maksayan pa iti sweldo. Unay kamatan, no awan ti makitam dita, mapan ka mga laiji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbit-bitin iti sangwanam. Makapaasar ka mat. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumba nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mat ta common sense mo Damagam mat ngamin aminan. Saanan ang maulit, madam. Mabuteng aklaan ngamin ngagkamali. Ala, agawaan mo ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay nangag ko ti panagsasawom iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Tabarang agnakam. Narigat ang masurwan day ta Alisa. Tadaan mo na kat nga rod, kan may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot idi agdadamo ka, di mo matla ang amono niya ter aramidam. Damag ka matla damag iti team leader tayo idi. Ay na, masapol nga aramidak ti kasjay tapno makaadal da manang. Mabalin mat nga isurom ida asaan kang agunget. No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay ki din iti CR tapno malpas matan ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ti aramidak. Makapapanugmat day di Alisa. Ay nawaw. Sino Alisa? Di baro nga empleyado Abi ang kastaw na matiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ng empleyado. Talaga masapol ang maisuro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kasla agdadamo pay laeng. Di na amot ar-aramiden na. Ano bakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di. Kaanon tupay? Unay ka. Mawatam kumamot ka. Tinapatag kat saan asadot. Saan asadot ngam saludsuden na mat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apay na nakaw. Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Adan samot parikon mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan dayjay akaren. Manay? Saan nga iso ti pinaka-boss mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. Ay nawa. Apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Nukas tabot lang. Nasasyadog sa apol ka sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung ang mamagan mo no isuti pa ka stress sa manak ko. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Nukas tati ka trabaho manak ko. Umay ka pa'y man dito, Elisa? Apay ka di madam. Ada ipaaramid yo? Apay akas ti sos ti spaghetti? Apay ka di madam. Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni manang lovely tinangaramid iti dayta madam. Iso tinang timpla ngamin. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga dati standard ang masursurot? Owen madam. Iso mati inaramid mi.
Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam, Inton sumaruno, di ka agpakalaingwan. saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y ngagkamali ka. Ibagak kan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay, nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng Connie. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't ten manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasdayan day di ababae. Awan ti anus na amang isuro iti pada ng empleyado. Isu aji daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal ag saludsudak ken kuana. Agunget manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no adalaeng kumati daduma pagtrabahuak. Ala, bayam, ibagak to ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, manang saanen. Ang mga nukarkaro agurain na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na. No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Mano alawas nang agtrabaho ditoy ngam kasla train nila ta madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ama isuro madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pay. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo ken kuana madam. Nukit kita ikit kasla disidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo madam, ngem no awan kayo. Ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya. Ikampay iti makabulan, Karen. Adda ngamin at talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag kat nagakatmet kan araramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbag nga aramiden na. Ayan day di Alisa manang kone. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? kat no awan kamot ngamin itay. Uray inuray na kumamot. Di mimet ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day di babae. Narigat lang arudan ang maisuro. Kastapay ti ipakpakita na mot. Marabyan met no urayan nakapailaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day di babae. Talaga makangag day di Alisa inton bigat. Diyak magustuhan ti kastang ugalyin na. Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo? No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadag iti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pa'y dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas matan ti kasday at rato na kanilisa. Narigat ang masurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan na anos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kaya't ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan nga awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw. Apay ngay madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti aramidem. Anyat kayat yu asawan madam? Sana nasaya at tikas dyan at ratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanyak. Kasanumot ngamin madam. Talaga narigat ang maisuro day di Alisa. Di mat imbagakken ka nga anusam, ta agrugrugi pay laeng.
Diyo ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw, tapnula ang maisurok da a babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko na mitahin, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga eh. Dayje alisa ti makagapo. Lisa. Di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pay laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan a matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan a maisuro. Anya nga ro dun ti plano mita. Agresign na ko na. Anya? Agpanunot ka pa man anay bagbakit. Para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan a masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon madam. At to iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo madam. Anya nga ron ti maaramidan no kayat mo ti agresign. Di na magayam lapdan. Sige. No awanan ti ibagam, Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakuma, ta maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manen aplayam at trabaho. Mayat ti isim mo nagawid ita. When taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti maisukakin ko na? Addan to kanutang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kasta ti lang managawid bakit? Kumusta ti naplaya matrabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunot ka pa'y anaimbag sakpay nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kas di nga impagitam. Alanganan, nalapdan da ka. Basol day di alisa. Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapo. No apay anapasamak ti kasta. Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot ti nang isuruking ka. Awanan pagtrabaho. Pagadalam day ta napasamak bakit. Di mo nga min iruruman ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo, ano sa mga isuro Amin tayo matkat kasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga damang isuro, iti aramidin tayo. Ay, nawaw! No nagkamali, wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kang di mo ungungtan. Isurom kit di, tapno makaadalmat. Laglagi pam, asinuruan da kamat idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.